Ona ebile motsotso o mahlonoko go ba malapa diphofu tsa koduwa ya lori ya gase e bileng letsatsi pele ho Keresemese. The mood of the family, it is very painful as we work around and amongst them. Basebetsi ba bangata ba kalafo ba bile teng ho tla fana ka tlhompho ya bona ya ho qetela ho basebetsi mmoho le bona. We are open to be held accountable. We understand that the complaints that you are bringing to us about our services are showing that you care about the facility. Mokgatlo wa baoki wa Dinosa o entse kgoeletso ya ho etswa ha diphuputso tse tibileng le ho hlokomedisa hore ho se ke wa eba le bobodu tukisong ya sepetlele. This tragedy must not be used as an opportunity to steal taxpayers' money. Bahlanka ba mmuso ba neng ba eteletswe pele ke Meyara wa Ekurhuleni le letona ba hlomphile diphofu ka ho bonesa dikerese. And this is a kind of trauma psychologically which will stay with the families and the close relatives and friends for the rest of our lives. This is a place for us to be with the families, to feel with the families, and to make sure that the families of the affected are looked after. Mahlatsipa a mang a maemong a hlobaetsang a bophelo sepetlele. Executive Mayor of the City of Ekurhuleni.